ngapda sobai piki parlok ki bistanat ban pe yak ka video ha ka channel jet ukush jongkan Norway yo Erling Haaland nrayo Lionel Messi kumunong job yakablon dio award jom tau snam arjar polai ka jingatai nakam tau nong job yakablon dio award tau snam arjar polai kana nongjur nakawai ka por shaka wai ka por ha ka bakila don boong bo Messi unsa job yakablon dio award jom tau snam arjar polai but don ruki boong bo Erling Haaland unsa job yakablon dio award jom tau snam arjar polai but don ruki boong lada ka bolon dio award tau snam arjar polai kan ai beng she Lionel Messi Erling Haaland umdai hokshu balai shimenta haka ceremony jangkabalan dior award nang ne shakmat namar kane kadai tangka jingle tu but haba pai show manager lani ukush jongkan Norway national team Usteli Solbakken lojit ya Lionel Messi haka ka jingat tai lani ka debit yakabalan dior award jong tau snam arjar arapulai jakaba wong lada pikilianga manoba job yakabalan dior award mentau snam arjar arapulai nganong Lionel Messi dai wak ban job namar ula penjob yaka FIFA World Cup shushu une ukush jongkari Norway ula penkut dakaba wong ngapan map yuk Erling Haaland namar hakane ka kenti Lionel Messi udang dayhok banjob yaka Ballon d'Or award parlok ngin sapai haka live potari ubnai Oktober mentau snam kabadai ka singi ban penbenayon nong job yaka Ballon d'Or award jom tau snam arjar polai bat hato Lionel Messi un job nem yaka Ballon d'Or award mentau snam kumbong ukush jongkari Norway bat lada Messi un job yakane ka award kadairu kasin ka prayu ban ukur ya kan nam job haka Ballon d'Or award but haba paisha Erling Haaland hato un job nem ya kan ka Ballon d'Or award mentau snam kumbo ong ki wepat ki former player lada job Lionel Messi kadai ka chingletu lada job Erling Haaland ka Ballon d'Or award kadai ka chimbishar ho kumta hato Erling Haaland un yokur nem ya ka Ballon d'Or award mentau snam but lada un yokur kadai ka sin ka bningkong Erling Haaland bon yo pedeng ya kadai ka award Hakan ka jingya kani kabaling kong jongu yaka Ballon d'Or award jong tau snam harangkat Lionel Messi te parlok tang kre ki kubor ngangai bepila sangutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kuble shibon